Uba Mandilos Nongbri, Kyrtong Jonga National People's Party, Naka 26 Langrin District Council Constituency, Mentakasi Ulayo and Pendem, Yakajing Thep Kyrteng, how returning officer Jonga 26 Langrin District Council Constituency, Uba L Kinjing MCS, Banlong Kyrtong, Uban Siakun, Haka MDC election Arajarpsan, Kaban Sawan. Hagani kasi lasan ran lang nado uba kit bor lang nongrem uba nelbi di sangma kiba hayeng hasem jong u lamru bat kinong tre ka party and PP na kalangren constituency. Ngade kaniga sin banikong nga ban yakun ka election. Kumu kandidat mai ngalayat keleng kisnong ngala pedeng kijigi jok paiba bat jingkersan ki paiba katkum kajing so chunga bat kumba POE pangidon kajing kaben akan ke election pangin yo pangin poisa kat ya katangam tip na marba ni nakaleng kajungi political party ngim lapor ban pe jikiwe ndrengi tre la kajong kikam te ngam tip bano badai umenyo penen ndrei ni kamen ba tangkawe ba katim kajungi kadika ba ka party kajungi kadan kajing ele men katai aba ngapai syaka konstituensi kajungi midang sadin hasibun kiliang hakaroi kapa hakibenta baro midang sadin tekalong ba udang apoi syakatong ngan tresitom pan urlong kini jingdon kam ba kipai ba kum kadong katai kidon kam yaka jingyarap nakabor sorka yaki yakaroi kapa para kabakan tiu kiwi kiba midang sa hakijituna konstituensi kajungi